Tujye kureba hamwe amakuru ari muri equipe ya APR FC ari kuvugwa hanze aha ngaha kabisa. Tugiye kuba tureba umukinnyi Yusufu Dauda kabisa. Ese uburwayi bwe bumeze bute? Ese uyu mukinnyi agwariye hehe? Tugiye kuba turebera hamwe turebe n'abakinnyi bari kuva mu mvune bashaka kuzifashishwa kuri match ya derby, aho azari ku munsi wa gatandatu. Tugiye kuba turebera hamwe abafana ba APR FC. Nikiza ko wenda bahari kabisa, nimwegera hano turebera hamwe tumenye ngo ese bimeze bite muri club yanyu. Tumenye ngo Darikonovic agiye kuorganiza club gute ku buryo yaza basha kwitwara neza kuri derby ikomeye cyane. Rayon Sport yakomeje cyane, yazanye vuvuzera nayo kabisa, yazanye vuvuzera zira zo muri Tanzania zikunda gukoreshwa n'abafana ba APR FC kabisa. Yango ni ibintu yo kuba turebera hamwe. Ikintu cya mbere gihari nuko mbere amakuru meza nuko umukinnyi urimo Lamine Ba kabisa akaba yagarutse, akaba yavuye mu mvune kabisa, nyuma yuko n'umusore ruboneka nawe yari yateye match kabisa ya AS Kigali, nawe akaba nawe arimo arakira neza kabisa, akaba ari fit kabisa. Ayabuze umusore Lamine Ba, ubona ko hagati mu kibuga hari akeneye uriya musore, nubwo kabisa wabonaga ko bari aba type nabo bari gukina, ariko uriya mujama nawe abona ko yarakine muri ya mediane, akaza icyo bita zira pass transversale, akahuza umukino n'umusore Mamadusi. Ikintu kivuga no kuza gukura umupira inyuma cyane, nibyo ndiho mbona agajya yisanzura. Ikintu ndimo mbabwira nuko APR FC yabonye ubwo izindi mbaraga hagati mu kibuga muri mediane. Darikonovic ubwo ashobora kuba yabonye ibisubizo birenze kimwe kabisa, nyuma yuko Darikonovic ariko akeneye gupushinga agafata equipe akayikoresha imwe, kuko agenda ahindura line up y'abakinnyi babanza mu kibuga, bigatuma APR FC buri gihe mubona ko APR FC umukino mwabonye ushize ntago ari wongera gukina ukurikiyeho. Icyahindutse ni mediane, ntago arakinisha abakinnyi baziranye ngo babane ngo bamenye ngo hagati mu kibuga bimeze gute. Yatangiye akinisha mediane ya Richmond Lamuti ndetse na Lamine Ba, ndetse wenda cyangwa se nanone yakinisha akaseri babiri barimo Yusufu Dauda ndetse na Tadeo Ruhanga. Ubu nanone yageze kuri Tadeo Ruhanga na Frodouari, urumva ko ari akavuyo nyine muri mediane, biragorana kubona icyo bita automatisme hagati yabo, nicyo kiri gutuma bigorana. Rero tugiye kureba hamwe ese Yusufu Dauda bimeze bite, uburwayi bwe ko ubona ko bukomeje gukomera. Yusufu Dauda nyuma yuko yaragwariye ku bitaro by'i Kanombe bya gisirikare, aho uyu musore yabonye ko atari gukira vuba, ahitamo gusubira yakara iwabo muri Ghana. Akaba ariho ubu ngubu ari kwivuriza. Yusufu Dauda akaba yaragiye yakara, akaba ariho ari kwivuriza kabisa. Ahubwo bivuze ko uyu musore mu mibare ya Darikonovic agomba kumwibagirwa, na aho hari kabisa agomba gukoresha abandi.